Red Indian te kan lu chil le don ani tuntruma kan soi tur hi Ecuador ram ngopil ril chunga cheng Auca nam rorum le kolsen tak tak missionary panga lai mai zan khathil thua thatvek tu te kha anni ahun lai kha chuan an chanchin khan KHAWVEL adeng chuak hiala KHAWVELin anga event ber ti thei ani Auca nam kan ti te hi wadani emo horani emo ti ania Auca tia hriatlar an ni bera om zia chu nammol kol tina ani Auca Red Indian nam chi khat te hi kumsa khazakwa somnga paruk malam kha chuan mitlem te chawin an la hria nammol le chimom tak rorum boxi an nia Time magazine phei chuan the worst people on earth ti in lungman roman hun lai namdang to phot chu hollur mai ramwa insual le in tha chu annun phung hi ani ber mai ti in asoijui bok ani heng Auca namte hian anman ruzinga andu ber chu thingchang thataka siam feifit kwa vela sei an mishing puite thana na anman thin chu ani an bulloka cheng miluna nam ve tho jiwara sopo chuan lau takte in an hlawa an tlopo ngam meu lo ani midang tu ma tlopo ngam anom ngai lova Auca namzinga thina tamber chu tual thana wang ani thin ani an mi pate insual le indo wanga thina thleng ani tlang pui ani chuti khopa namkol sen chu anni an mi te dam lo le tar chak lo deuh anom chuan an mutna khum hamok noya lei an lai khuara chuta chuan anung chungin an phum mai thin an hnama hian meichia an tlem em maya achan chu meichefa an lo pian hian atam jok chu an nu ten hruin an rek hlum ngal mai thina Auca nu pakhat piercing point pakhat mai ni lo naw sen pani arwala han tha chu mu anwam lem lo ative hial ani Auca ho hian in fiam nan te in ti siak nan le thazati re nan shim hian anin that ngot mai thina tlangwal pakhat phei chuan a thian pa nu pui le anu chu fiam thu tho nan shim fein achun hlum mia mai ani kan kal thui main channel hi lo like in lo subscribe vela a thei phei chuan min lo share sak ve zel donia Auca mi panau pang kal thei tran to phot chu indo le insual an zertir ngal nge ya feiman zertir nan fei toi te siam sakin thinga siam mishing lem chu fei chuan an chun tir vel thin ani phubalak le inven nana mi tha hi an nam nun phung ania an chung te that tu chu ama emo a chung te hladeu hlek thleng to mi tu emo ber an that let ve ngei thin heti taka namro rum le mol an niwang hian namdang tlopo ngam anom ngai lova ma se he namlo shatu American Missionary panga te chuan lu chila chanchin thra shil andu tatlat maya Auca nam hlo om zia chu shareng ma se anjinga lut ngei turin anin buat saita ani heng missionary pathum te hi ko ran pol sang le missionary group sang pathuma tanga member nilai te annia ma se chung Krista pasal thra panga te chuan Auca nam ko sen tak mai an mani siam tu shelote tharaunun chatuana ta na chanchua annun hlutak mai po uizo lova annun an hlandan hi tuntruma chuan kan ngai thla ho don ani Auca namzinga chanchin thashil tura kal mi panga te chu pakhatna Nathanael Saint ania ani hi Pennsylvania chuak ni in kumsa khazakwa somnga pani atang khan missionary na alo thoka athian te ain kumsari lain missionary na hi athok masa ani pilot thiam takmai ania scan world tour lai po khan thlona sipai pola alo thok to a Huiton college a azir line mithen katin missionary thlona khaltu anram kil khordeva missionary tirtur andu thu alo sia azir lai bansanin aim petarup mai ani missionary aviation fellowship chuan Ecuadora anha thona lama kaisroi turin
anupui Marjorie nen September sang khazakwa somli pakhat khan antir liamta ani panhina Jim Elliot ani hi Misrisel thatak mai le zuanjang tak mai ania Waiton College a akal lai puin in buan chakle debate thiama lar ani tin mipui ma thu soile zirlai hroi tu ate atang thin ani Ecuador hian missionary thok turin kumsang khazakwa somnga panhi February thla khan aluta chumhuna lo thoklai fanu Betty Howard nen anin neya damdoilam first aid zir chopin damlo ayan kol thin thung ani pathumna Peter Fleming ani hi anjinga chuan anau pangber ania athi hian kumsomni pasari mi chau alani nge ani hi sakhomi takle puithu takmai ania anau pangbere tilo chuan apuithu bera ain muam up theiber thung ani tin anjinga hian pathian thu po asheber nge ani University of Washington College akala athiam theiber ber te jinga mi le anchuan vorber te jinga mi ani nge kumsang khazakwa somnga pakhata MA English zovin tonglam hi achem kalna lam zong tak ania anupui Olivet nen po Red Indian trong anthiam thuai reng ani Palina Theophilus Edward McCauley ani hi rongbol mi takniin anupui po missionary ani nge arazuno khwa kuichao sau zinga missionary na thok mek ani nge ani Kuli hai Waiton Illinois tanga graduate azirlai po in an college football star ni in zirlai roi to fel tak ani thin Marketel College sa law azirlain pathian ko na hriain missionary ni ve turin pathian ko na achanga alo pen chuak veta ani pangana Roger Eugene ani hi anpol zom hnung bertu ania Ecuador rama Gospel Missionary Union waya missionary thoklai mek ani ve thunga ani hi Montana ram phaizola chungkong het tak atanga Salian ania thona sipai hlui ni in bulge in dona telve ngat to ani General Eisenhower in veng tu sipai thathan chu zinga telphathin ania ama hi mi huaisen le tumru tak mai ani ama tizam khop tur thil ala tong ngai lo ti hial khopa mi huaisen ani Jim Elliot Peter Fleming le Ed McCauley te hi ko ran pol pakhat Plymouth veteran ami vek annia Christian missionary in Maryland chom anni heng pasal tha pangate hian pathianin ako na chu haider thei chia ngai lovin America chimlam Ecuador mun pilril le sakol le KHAWVEL mishing tung chho piang zinga namkol sen bermai kuichaos le Auca Indian te zinga rongbol turin mani in chungkhur nuam tak chu an chua san alo tulta ani Auca zinga rongbol dan tur chu anrel rukap tu ber ania sarkar lampang poin development lama po beipui theivaka ngai lovin an bansan taringot khania heng missionary pangate hi Auca namvei tha ma se an nam nun tak tak la relo tha ania an thu pui chu khoi huna po omla theitop chua foro ti hi ani Ed McCauley mun lo khwarna Auca ramdep arazuno mission mun chu Auca munatan an mangta a tichuan an mission ti hlo tling turin et le nei chuan an thlona te Piper plane chu Auca chen narama thlona tan an buat sai mola aluminium ketlia chuan Auca ho du zong nia an rin thil sang te chu an thun khat vek boka October ni ruka chuan an mun pui arazuno tangin an thlok chuaka minute som panga vel leka an tumram chu an thleng tamaya ma se tu ma mishing mel mu tur anom lo awangin mun faila ya chuan an thil ken chu Auca ho mu ngei turin an nu chia theita ani atho ni na chuan Auca ho puin an thil da chu an lange yani ti an thria ti chuan a aya tamjok kengin chung an thil ken jinga chuan hreite chu an du hle ani ti po an theta a hemi tum hi chuan Auca ho chu pona lo chuakin an thil thlak te po an ron charngam veta ani an tho chua voithum na chuan Auca ho po chu
ama aya tam anron in lar ta thon atanga bom lo wai thla chu lim tak main an lo la a kuli chuan an thla alo la mial boka hemi trum hian auka ho poin thona chu lim taka lo thirin an lo vai ve lo mai ani missionary te point mason anin ti hlea an hlim hle bok heng an vatlo thin khuwa hi missionary te chuan kongpui peng thuam riat ti in an vua tun truma chuan thilpek an pek baka aurin na mangin an awa auka tongin kan du cheu kan ron kom don cheu in hena kan lo kale tin an zuk awa auka ho point an lo chang tha in lim takin ban an lo vailet ve lo lova tun trum chu thil an dong let ve ta tlat mai an thil thak na hrui jena chuan lu hren na moi taka trial chu an lo hreng bet mana an lom thu soina ni ve ngei tur ani an nuwa po an ma ni ngatin tum thinga siam sam khui an lo da ve le a auka ho hi missionary te thil pe ka hian an lom ve hle ani ti alang khop mai heng ba ka hian missionary te hena sangha chum min theira then khatle zong mero te chu an ron pilet ve bok ani voi kwalai mai auka ho chu thlona manga an tlo nu chuan an jinga teilu ve ngei hunin an theta a hunatan po thal khoro lai ni se tin hun an ruat ta thlo theina tumna rem chang kura rei luikam tiau phova auka ho chen atanga kem level mun rem chang lai chu an thlang ta he mun hi aminga palm beach tin an vuwa nge ani inven na turin silai an kenga ma se auka mu tir lo le atul hle lo chuan met puak lo turin anin tiam tlat bok ani anom mun khwarna chuan cholbuk anom theina ngor tur chu an sa sangkha jakwa somnga paruk January ninga chuan an luak nget ta ani thona in nilengin anin thiara missionary panga te chuan auka ho ma chon tak tur chuan engpo huamin zan ma saber chu an mang ve ta ani atu ka chuan auka ho mu tumin an va kwal vela ma se tu ma mu tur anom tatlat lo maya January ni ruk jing lam chuan an rin lo takin luikam ral le lama tang chuan auka Indian pathum mei che pani le patling pakhat an lo lang ta hlol maya mei chano pangjok kumsom paruk mi vel tur chu missionary te pek tum niom takin an kok zo maya an missionary hovin an mu chuan an lom hlea Jim Elliot chuan lui chu vadai kain auka mi te chu avadong songa an tongin puinanis kan lo ma cheu tin an bana kain anom nalama an roi pheita auka ho hi an konga ritual an shen bak chu saruak ngal ngata om an nia missionary te chuan an lom zia chu an tongin an shil mol baka an mela po theito pin an tilanga thlona ate chuan puin an khochunga te an thlo kwal puya an nam puite ngei thlona chuang an mu chuan mak an ti em maya tlaya chuan chung Indian pathum te chu an mani omna mun lama an ho vele ta ma se missionary te ril ruwa chuan an nula berkha alung oi lo deuh tlatin an ria chung Indian pathum an mani ron tlo tu te chu ming an lo phua saka mi pa minga chuan George an vua mei chetlei rol kha delila an ti thung ani heng an thil ton hi an station lama an chungte an rila an hlimtlangin beiseina nasatak nen pathian hena lom thu an soi mol mai ani amai ro chu an hu loka auka khochunga an ba thlo kwal le chuan an lo bi bo duak maya mei chia le naw pangtlem chu an lo in lar takna in thlona an mu vele big bo na tur an dap ruai tamaya missionary ten an thil pek an han the chua chuan mi enge maza chu an lo lang le ta an zinga chuan George po alatela ma se ni dang angin alim vak lo sangkha jakwa somnga paruk January ni saria chuan Nate Saint chuan arazunoa an nupuiten hena chuan thu thonin atu ka hian auka honen anin mule the ngei arin thule atuk jing darli le mini somthum panga chanchin chiangjok inshil thei turin thu athona lotong trai puizel turin acha nge bok ma se hemi zan hian an mu hil thei tatlat lo maya
an chunga thil enge malo thleng tur om tlatin an ria an ril ru chu phurna le zau thauna in akhat an ringot mai chuti rualin an chunga thil lo thleng tur nia an hriat chuan a uap deuh chur boka an nupui te chuan zankhuwa in an thu ron thon tur chu ngaklel takin an lo ngak thap mai boka radio chu an kil thapa achangin an tung try boka dar aliam zela an pasalte atang chuan thuthon reng an dong thei bok silo an ril ru po anuam lo ve ta dewa ara juno mission station a kuichaos indian an thian nen chuan zankhuwa in an ngak tlai war thaka thuthon reng omlo hian are tlok mai ani niriat chung chu nileng le zankhuwa po in chanchin riat tu reng om talo tlat maya an chanchin chu Ecuador sarkar po in alo hreta ngala sarkar chuan missionary te zon chuan na chu sipai mangin athok ngal wata an thi dan ron soi tur tak ngial po dama mu an nei lo wangin azong tu te mu dan mai lo chu thil chiang tak soi tur om talo ani thona le helicopter manga Ecuador sarkarin nasa taka adap noin hetiang hian an thil mu dan chu an ziakta ani missionary te book chu suasam shepa mu ania luya missionary ruang pali te chu feile shaya soisak shep ti hriat taka mu ani bok etmek kali ruang hi kuichaos pol pakhatin luya aron lang jok chu an huwa siam shaya nasa taka ngai sakna hnu ma alang tiar tuar mai ani tuya apil bole tak dai awangin arwang hi lom lovin apil bo hlenta ani missionary te baka kuichaos indian ho an roi tu te po mai lovin an that fai vek nge ani engwanga heng missionary te hi Auca ho hian that tamai nge an ni rin thu mai lo chuan soitur awang hlea Auca ho nen hian mai chana in biain thilpek po anin hlan chong fo to sia engwanga Auca ho kutwar tamai nge an niang le rindan pakhata chuan Auca lalpa hian anram chunga midang ron tlalu ta chu ngai theilovin ami te fui porin abeita thut em niang ti te nge an nulapek delila kha missionary hovin an lak saktak silo awang khan an lung oilovin an beita chiam mai em niang thona kha mupui lian chi chiatna ron thlen tua ngain chiatna pumpel theinan an beita mai em niang le ti te aninok mai ani missionary te thi dan rap thlak tak le run thlak tak hi an nupui te beng a thleng thuaya ma se an nupui te hian an pasal te hi marta turin an ril ru in an lo hlan fel diam to ti an thi thu an hriat laia om ve ten an soya in sum hlei theilova an tra kan ringa ma se an chelin an tuar a chel hle maya an fak omin an ngai san om tak zetani ti in an soi ani missionary ruang an mu chua hi January ni kwa sangkha jakwa somnga paruk ania annin Auca ho hi ti tlang nel tuma theitopa an donson lain anrin lo takin an beithut ani arin om an thlona bang zong an che chia sakvek baka feichun nan hu ma anasa em maya an beihun lai hi net saint sona feile hreitia an ngai sakna lama cheta ni om taka alandana tangin jing lamdar thum le mani som pahnia thita atang hian dar khata tanga dar thum inkar vela he chet narap thlak takhi atheng aniang ati theiome an vai hian arwala tha an ni du mel khop maya an ruang te hi mu hriom khopin an soi sanasa ani Ecuador sarkar poin ngai poi moin American mi puite zinga po adar chakin an ril ru an hle maya ma se an mani in huamna ange ya Krista tana nun hlan an nitlat maya an thona po chu mantlak lo khopin an soi sachia sipaile tranpui tu polamin atu lang chu anti fel zunga vui mai thei turin an pe felta an nu pui tengen angin heng missionary te hi Krista chanchin thashil tura an in pek na le an martar na huna ngei chuan an phum ta voina program manzo fel ani tu ka chuan missionary nu pui te chu Palm Beach lama an pasal te thlan clear turin an thlok kwalta thona an chuan lai chuan an hnuaya kurari lui chu an zuk clear wanga an buk bula leichun pon chu an zuk muwa khu KHAWVEL thlan hluber ani anti chuak hial ani
chutia an thlo lai chuan Korinthon ni na bunga kan omna lei hi thiat ma sela wana kuta saklo chatuana omtur pathian hne na ta in het chu kan nei ti kan thresia ti an chira thlo na chuata chuan tongtrain pathian hne na in hlanna an neya an pasalte nen hun an man hun bera tuk thuan an kilnan hunung bera an hlasak ho kan lim na phole chantu i hne na kanin hlane ti hlakha lungrun takin an sale ta hemin hu hian Missionary Aviation Fellowship chuan an missionary te chunga thil thalo thlenglo ang che in thlo na in Auca nam chu an tlo reng thowa Auca nam chunga chuan bomle silai nilovin chandam na chanchin tha zokin beipui an thlak zela missionary pangate nu pui chuan Ecuador sarkar chu sipai chakna alu chillo ram turin an ngen cham chi boka Auca nam ta na tongtrai an banglova an nam trong an zer char bok ani beidong mailovin Auca nam chu pathian ring tu ni turin theitop an chu renga kumthum nuwa chuan Jimmy Lloyd le afanu Valerie Rachel Saint missionary pilot fanu kha Auca thingtlang kho pakhata lutin chandam na chanchin tha an hrel chunjom ve ta thunga pathian khongai na le missionary te in pek na ro puitak awangin anu lok chuan Auca nam ho jinga Krista ko shan aloding ve ta hial ani missionary an tha jinga pakhat Saint Nathanael fapa pheichu Auca pastor missionary panga thattu te jinga tel ve ngein baptisma a chantir nge ani Mission Aviation Fellowship soidanin tuna hian Auca nam munthuma thena mun khathi ringtu baptisma changto ania kartinin inkhom na le Bible zir hona an nei zia thina missionary thattu te jinga tel ve ngei piang tharta pakhat testimony soi chuan akut jungtang thliak mevin cafe mangin mi som pani ka thattoa ma se kha chu ka thinlung war ma ania tuna chuan Krista thisenin karilru asil faita khatianga nun kha ka du to ngai lo ani tin pathian mangai na chuan athak dang lam tak zia asoi ve nge ani tuna chuan pathianin martar panga te mangin Auca nampo KHAWVEL hriata apho chuak ta zela atamjok Christian an ni towa nammol satlia mai ni to lovin nampa ngai tak an lo ni chho ve ta zel ani tuntrum matan chuan khati zong khani sela in zawain hun man nuam vek kule